Punamakpu Ahanmakta, Suraj Kongban Tabam, Nataram Nokia Bagalon Kai Kunabucheri, Nasimiam the Makta Pudana Luxury, a recent past, abduction case, Manipur Laikiba Amati, a youth Ani Kapu, recruitment rally Yaw Chapamatam, recruitment Chapamatam, Google the when a trace Omatam, wrongly tracked or Gamakosi, a Hazik lady about violence, Sigi, a cano or Horok Bazaga, Adurum da Tarubadagi, Makoi Dosata Hibagi, Wafam Karamayam, Kanga Duna later, Matam Sida, a Nasigi, ISCOM discussion platform Sida, Hazik Torok Liba scenario, see a abducted or the youths and released or matang sida Kogina, Mayam, the Samam Nabalay, exchange ni, release ni, the rescue to Wani have a Wapam Kaya Fondonarapa, Department of the related authority concern Mayam, the Lakpasi Matang, the Katang, Kakoi Kanan, and Nazanabi, the Mother Kodong Jab, the Lozaraga, Mayam, the Motang, a secret opposite Hamzari, exchange, released or rescued, and a Hamzare, to Kangasigi, a Kogi discussion as Sibu. Nainanabagi damakta special guest ani panel ani lengsin khoi studio lizare saktakchage ahan bada khoi yerom da phambiri basi oza advocate Mahubam Rakesh, director Human Rights Law Network Manipur. Oza Rakesh pudara nocheri oza, we thank you for your time and for your joining. Khoi ani suba special guest asina oza Potsangbam Sonamani, socio political commentator. Oza Sonamani pudara nocheri oza, we thank you for your joining too. Ahan basi oza akhoi kanoda hana lakcherage oza Mahubam Rakesh ta oza akhoi sigi matang sida akhoi akhoi ngasi topic si su ngasai akhoi recently abducted togiba youths ani do release to matang da mayam se confusion ama adagi mayam se thawai wana ba kaya ama different opinions me ama akhoi violence hit areas singchida akhoi kanna phong sanang nang ri matang sida oza ko akhoi State Police na di rescued ni haina su phongdok piri ado amaromda kotuna muka makhoi version da exchange tawbagi akhoi prisoners kangbu exchange obi wafam khrasu thambiri sigi matang da oza contract torbi matang sida ozagi ba wakhalon amadi si karam bana hena kaino oi habadum ozagi mot khadang thambiyo han lei thamjini masi akhoi tang kutereta phagi ba angang ani ahum dagi ha amaduna punghari mutu nan thore Natukuni High Snare. Anyway, Hore and Gamoani see Matambrella Mutunda, Utang, whom the Ayumanda Tadore. See Madangida, Haujik Tunganba, newspapers, media housing, Madu Moy, Tongatumba source, and information Matuina, Apoyumokoi headlines, see Manadana Ibetine. Masina Maram with the Naprisa, Miam, the Susaman, the Roma, exchange, release. Rescue ra haiba kom si adu hangaga lei aduga
ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯔꯖꯟꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯑꯣꯐ 2 youths ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯗ 2 UK youth leave after joining effort by police constitutional forces ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯇꯨꯗꯦꯗ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯗ 2 Indigenous youths after joining effort by state and central forces. ಅದನ್ನ ಹಾಯಿಬ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಮಸಾಯಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಕಾದುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಚಿಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮದಿ ಏನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಚೆನ್ನೈ ಅದೀಗ ಲೈಫ್ ಇದು ಟೈಮ್ಸ್ ಇದಾಗನ ಹಾಯಿ ವಾಟರ್ಗೆ ಡೌನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹಾಯಿಬ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ coordinated effort until the last ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯔꯖꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯏꯁꯨꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯋꯥꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯟꯋꯥꯟꯇꯦꯗ ꯁꯤꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯅꯦꯔꯤꯌꯣꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯟꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯔꯤꯂꯤꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯊꯪꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯣꯅꯥꯃꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯚꯔꯖꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯔꯤꯂꯤꯖ ꯑꯣꯔ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯟꯅꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯚꯔꯖꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯣꯠ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ Rescued, yes. And over there must be a peace treaty. Nakan purong pejara. Ako ni kan kita beri Chin kuki jo ichinaw sing mo na taliba demand numan sa jamna serious of demand niya. They are in a do or die position ni. Anything mohin apa matabak mohi ke benefit or makuni achievement na tabi mohi tawroy. Kang boom na hari 11 peoples they are to be exchanged. अमुक गवर्नमेंट की तरफ तक हाई रिसिडी ममांग दी की हाने यूट्यूब सिंगसे समाने कोर्ट तक रिलीज तौर मकोई से मतंग चान पुहुबंग अमुक दबनी अदि तमतनी तो बने either it is a fact or it's a wrong government could be a coincidence no in in any way Chin kuki jogi chino sing na tali puna makase mokhi ngamna na matan me there do or die akoi gina by any minister utana mase santi mo purak na mahona ba anyway, ahum gi manungda amadi hana thore ani ma kona Chin kuki jogi COTU group na thadok pirakpa COTU ai thagachari adom na wakhan leiba yes adom ge tactics and adom ge tricks or adom ge policy program khangdaman ta ko lone khangye whatever might be the reason nako some considerations human consideration lejiba. It's a great thing, Chin kuki jo, CO to you. I am vocal over me. I was very vocal, I admit it. But, nakoi ngarang nahangtang angang nupamcha ani se on humanitarian ground, thadok pirekpa khotpa to bai say this is really great things. And I hope you'll continue, it continues to prevail in you for the human consideration. And you'll also negotiate to live together in harmoniously in Manipur again. Hai desam da aina hangachari. Aina khwaida angakpadi Manipur the miti community hai base kanano. Aina pokpo icha aduno pokpo icha suba khune control tobang ngamdri sa karigino. Asige matang da sangnari nge tanjad ai Chin kuki jo da ai lan sa lawrai. Reason being chatkanu hai bida karigi two-wheeler pura chakani karigi tamakta ikaingo da haraga angang nubi pura picnic chaba shirurage hai na chatpakang bong sa jano. Why you parents? Why I parent? Karigi i China control to bangam dage.
करिए तमक तक कोई नुपा मचा मैं नुपी मचा मैं कोई सु लम हेली बस कनानो लम हेली बस कनानो मेते की मई ममा मपा वो बस नचा न सु पप द कोई भी कंट्रोल तो ngमद्री बस कनानो करिगनो ngमद्री बस चंग जाते शिवगी खोंगम नी हाइने ताबा तक होल मणिपुर तनतन वर्ल्ड लेब मणिपुरी पुनम खोरमत हाइजबद हाइ अखोइबसु असुमाइ तन वहनब अखोइबसु नरोक्ता तानबसे मणिपुर त लेब ममा मपा लेब पुनमक मैते पुनमक अखोइबी आइगी इचा पोक्थोक एनी इचा सु हान लमहेनब कंट्रोल तोब ngमदब स्कूटर पिशनब टू व्हीलर पिशनब चनिंगबत चटपा तनिंगबत तौबा लारिक पाद्रे अखोइ वंगांगदब इकाई हाइरगा अंगांग नुबी पूरा कोई भी चक्रे ममा अंपान येंगदबा जू थकप चले ममा अंपान कंट्रोल तो ngमदबा ड्रग चारे ममा अंपान कंट्रोल तो ngमदबा करिगिनो अदुइदे कोई इचा पोक्तबन फत्रने करिगे तमक मिपम पुनमक से मिपाई हंदन कोई से नोंजबद होय एंगोद से थोम मसु जाय अदुबु थोम तारबस मवोंगदो अखोई करिगिन आई इचा से कंट्रोल तो ngमद्री से अखोइना मसे यमनि काई नगाइनी मसे यमनि काई नगाइनी होय जुमदगे लाक्त्र चिंग पूरे चक्रे खोक्रे हाइरबदी अखोई बौ सुजाउना नोंमै लाग कोइ सुजाउना मतुम न तानर से तौबु जाइने करिगे तमक्त अखोई नुपा मचानी थोड़ी बसे चटप यादे हाइबि लंबी द करिगनो चली बसे ngरंग तसु अइन पाउ ताजबदा सोर्सेस के पाउने हजिबौ द एस्टैब्लिश द फैक्ट खंगद्री नुपा मचा अमसु मितै मचा अमसु लम अतै अतोप चक्के तौना तोरपत नागा सिंगल मफम कदाइदना फादना चिंगनर तौबदि ए नंग चप यारोय नंग चल सीगनी को चकनु हाइद मोना फारगा तौरगा अमु हललतन लाई हाइरिने व्हाट अ ग्रेट पीपल नागास आर एंड व्हाट अ वर्स्ट एंड द थर्ड क्लास पीपल वी मेते असगम हनरी बस सिनरी बत तौना सिब नखोइना गाड़ी पुरगा टू व्हीलर पुरगा लेकाई चिंग नोने चलगा नोने तौरगा वहली पुनमसे मिते कम्युनिटी त असुग जम इरांग थोलिब अखोनी शौ अखोनी पुंसी द भिखा निरक्त्रब खोइ भाउस जाना नुमित मंगानी तरुकनी चंग नोई तमक्त ईश्वर खरंबा मखोंग पाइन खरंबा हाइब पुनमसे तहोलिबसे करिगिनो लान चंगमद नोंमै पाइदुना चटपद कापनद सीग्रे हायो नखोई तमक्त लाक्तब ईश्वर द खरमगे नमाना पारसु जाउ नखोई खरमगे नखोइने मोटरसाइकिल पोरग टू व्हीलर पोरग नखोइने कोइबगी अमगी करी हाइनि इकाई मोदर पखंगन काना थीगदगे पखंगन थीरिबसे कनानो हाइदसुम खंगी करी तमक्त सुजम नहने थवइद्रिब नमा नपान अहलमन लेबसुबु उसितवा ममा पा पोइब खोइसु आई इशाबु इन कंट्रोल तोबंगमदे अखोइ पोक्तमना पै आई इचा से कोई ओक मचा मयाम दोनो तौरगा इन मद कंट्रोल तो बंगम था खुदिंग इचा मम पोक तारबदी आई इचा द कंट्रोल तो बंगम द्रदी आई से ममा मपा वो भी करी था अदु मदुगी मरांदुन मदुगी इरांदुन लाग होल कम्युनिटी पुन म पृथ्वी दिल मिति पुन म भूमिकंप तबदुन ज्वार हावदुन मयाम पर हाइजे बता करी गिनु असुमाइन तन खोइन थोइ बसे मिति कम्युनिटी पुन म आई हंग चगे आई इचा आई फै हाइ बन चदे कतन कंट्रोल तो कोई थमनब होने सी ऐ सी मतांग ने चट पे जादे दे चट कनु के दोगे तो वो जादे दे तौगनु के दोगे कार पिशन बा जीप पिशन बा मोटरसाइकिल पिशन बा टू व्हीलर पिशन बा चलो तो निंग बत तो इन थाव तन अंगांग ने करी खंगे दो अदुइ को समाज से वहली बसे कनान वहली वी पीपल लखोई गार्जियन अखोने कंट्रोल तो बंगम ददी एम सोइब नत्रा अदुन मसे मुथब को सताबद यामना नुंगाइते लांद चंगीबा मथवाई कथोकी दुदी मित्ते पीता नको खरमी तौई असेगुंबत थौइन अखोइब फाब चंगोर लाउ अखोइब हाट प चंगोर लाउ अखोइ सेतौर मयम पुनम से फुम नमहलिबसे करिगिनो अखोइ सोसाइटी कम्युनिटी पुनम आई इचा इशू सिंग चसी मतंग द मकोई सेबु है चंग यादनी नकोई चटप यादनी जुमनी कदाई थोकदुरी नंग लरी पाउने करिगिनो न गाड़ी नीसे करिगिनो नंग कदाई चेकदुरी आई इचा इन चेक तौद्रबा आई इचा करि तौरे इन मद हन येंगद्रबा लोइने थादोक नंग तौनिंग नु तौइ तौरे कदुइ तमत कम्युनिटी पुनमक्त सीएसओस पुनमक्त वाहन गदुरिबा असमाइन तबस मसे कोई तौ फैदे तौब यादे तौबिगनु हारिसिन अदुबो हाइनगीब इसे से कोई इततन शकपुगुम तौइने काउबु हाइना अदुना समाज पुनमत पुरा वहनबा मणिपुर दते त्रिपुरा लेबा असम लेबा अरुणाचल प्रदेश लेबा दिल्ली लेबा ngara nanto world meti council meeting tawi पृथ्वी पुनम अति अमेरिका लंदन से मिति पुनम लोइन मयाम पुन रिक्वेस्ट तौरी व्हाट फॉर
lan changudra shi gi khokwi tamat manal akhoi se gallantry medal phangi akhoi se president gi akhoi gi decorated akhoi police medal akhoi se mathang mutang phangi governor gold medal son je akhoi se lan changuraga akhoi se thorak pada akhoi phangi akhoi lan changu hin akhoi wat sinatte aina aigi isagi thabak se matang siga yadabada chatlu chatkanu haide chaloi dabani tawgunu haide tawroi dabani asuk jamna luna leiba tanja siga akhoi na mu ko amuk samain tawduna ko hoja tawdana akhoi isha isu singsa kon control tawbang ngamdrabadi mama pa oiba akhoi noida blame tawguni aigi chawrba se ngoda blame tawgadabani target engoda thambiu ai tamakta isha gi tamakta whole community punamuk asmai tar couple lauba khopo chaba thakpa phangdaba government of manipur gi chief minister in han wadi tabada masama thoi am nungai tan lehuri na makati ner mi amani thangnabada hai yam kana maso honi anyway thanks to the government of manipur chief minister and his excellency governor security advisor dgp amadi government of india noi mem changna kanbiri ba khopire se phai but this is we have to check ourselves akhoi manung da ai china control to batai masi jabam toi ai china control to bangam da don't create don't give any burden society ta community kana da bathabakta asumba akhoi wahan ba se thama khaima nimit tarani mangani changbada nongane nimit ba jesus mayam sinan laugri ba kapkhri punama matam mahali punama se akhoi na jesus se tolopi re thambro jesus ai ga thabak to gi tamaktani napa macha singje motorcycle pisel di two wheeler pisel di kari thori dege do ai chakadai de chatli kari tawi dang kana uni habis kana na khangi kari thijan bige do ngamdridi ai sha se adu ma da sa tar pada society de masi burden pi be sunga ya de namoi pain chat pada armed forces the ler mada pain kapna de sinebo khonum lak pada tawbada shiu haibelati kani gumba ani lan thono madi sinebo yobada ai madu gumba leigidaba mai masagi du makum pain khonum jege khoi ada sigum bai tamakta khangna ngausan ba haibatai mafam marang khand lam koi ri si lam koi bi kari koi ikai mu dhari de fajar bro kana khangni chali ba mioi sing se mi macha jengu si hani chat pata ai long na ti haijar roi hajigi matam se su to bang thok pra ni sibu nama na pa no wan le ri bse seba tawne mayam punum da ko peace kem de le ri punum se yengu ima ipa sing nama na pa sing si injang jolibo ahing da pungani makhai da autoriksha tonga laga pungmari da thungari ba siga punghum da thungari ba moi si injang na pi jon man koi ni jon ga da ban koi lak da bani ne na koi motorcycle pura ga mi gi group ga mayam pura phara ge pul ge tawdu no ni changa akoi pharo hena lak pa di nama na pa da wahan ban na prithvi pura wahan badil ban si yaning de bharat sarkar na kanbire manipur sarkar na su kanbire exchange na haigum se tawi exchange boy tarongani makhoi kana bu natrabati kadoi tamote exchange sai moi to gudorino masi wari yam sangre government of manipur na haidi sidi mama di under trial prisoner gaktani hanadi mo se release bo court ti mo se bail phang leibani if so asukuna leibade the why you did not release and why you did not live by air have a question some la yeba why at this moment as if madugi manungda mi tara nithoi se nohina release tobuni aduni adana is it a cover up government or are you trying to fool the public adudi khangde but whatever maybe she or to you nakoi ne todubado phai thagali noise exchange ta khar upper hand loaning mungum tawi phai anyway you are successful at the government you should not try to fool the other community and the people exact haidor kadabni tara nithoi tara mathoi se hana court te order pi dina moi se loina moi se bail pi le if so karigi noi masigi numin natan atei mamang de karigi no khoi makoi bi even helicopter or escort to makoi bi karigi no khoi thindage why people are raising questions on the government and the government of India akoi hangeni again and again either it is a coincidentally or it is undercover noi taurira adu de koi khangde but the anyway mase thokre haji santi ma pori base phai matung da su ahalman mayam punama ichai su punama akoi gi issue mayam punama se akoi moi bu jengsan si moi da phajana them si haji mo irang thon biginu isana kai gi mamai de changu kai gi mako ni changu da ina kai da horor di kai da chi ga ibu cha ba ta bani ne adudi mase ko chang da na ba asu natta thabak hai betai
मोन दी SSC की रिक्रूटमेंट तमकतनी है SSC की रिक्रूटमेंट ओइबे तारबदी करमाइन तो लंबी लालगा मुचंगुरनो अदुदी ईश्वर ने खंगे मी मयाम चटप याई यादे है असम नफुल रिक्रूटमेंट अखोई सर्विस सिलेक्शन मोई कमिटी लेबदुन मोई द मोई चटपनी सु हाई ओरम मसु जाई अदु लंबी थाइना दना चखिबरा थगोइन मद लंबी खंगदना चटप्रा सिंग मतंग दम चेक्शनबम थोई नत्रदी मसी अमुक खन थोन बिदबा शेसोस मयम तुमदना मयम पुनमक नोंगले निमित्ता ब मचा मसुलन हुंदो लंबी द तुम्बा लंबी द लेकप पुनमोस नुंगाई ब्रो मयम पुनमक अदु मस अमुक खन थोन बिगनु थोकरंग थोकरे ngasi de bokun kutlona hangacheri thadori ba ani do CO to you good thing you have done you are great you are very wise people no on humanitarian ground thadopri the I salute to you CO to you on humanitarian ground phaji thagli akhoi community atishu haji ki matang da asumaina koi tawnoba khudong chaba atopa mi da piba akhoi da khangdana changsan ba tawdur ba haje soidana ba soibi ya de hai be something ai first round da hangachegi yam ngai ji oza gi mot yamna kogi thamoi gi oiba nung gi oiba oza gi phongdok pi ba amadi kogi advice oina kogi haurak liba naha sing amadi parents sing da su oza na thambiri ba chumla ba phom kaya si aduki mati appreciate tawje habidi leiba hojiki kogi situation sidadi akoi hena careful loba ma ngasai gi abducted oiriba angang ani du moi su moi gi recruitment gi chatpani haina hai recruitment gi chatlaga su oza na thambiri ba kogi yabra yadabra haba situation dum leiri bani na violence hit area oiri bani na cross to ba jaga ra natabra habidi musu kitang alert oraga sem saraga chalamagadi ngasi gi akoi gi mayamda tension piriba adagi akoi gi irang thoiba singse mayamda unnecessarily unwanted kano khoi elements mayam lakpasi akoi na avoid toromba yabagi provision du lei haina thambi bani ozagi am nungai je adugo ozana ngasai gi ozagi opinion da ngasai gi thadorak lebasi oza akoi gi oza rakesh di release haina akoi na smaina logje haina thambi ba adugo ozagi na mu ngasai gi different version mayam lakpasina exchange mali haibasi akoi gi different opinion ni akoi gi mayam masu confusion mayam lei bani adubu aduga थादोरक लेबा अंगा अनि दुबुदी सेफ एंड साउंड थादोरक पदुमदी अदुकी मतिक थैंकफुल ओय हाइनो जा थंबिबा यम लेबा मचा ता वफम नि ओजा यम नुंगाइजे मथंग सी ओजा कनोदा मुलाक चगे ओजा राकेश अखोगी हौजिकी लेरिबा violence की मरक सिदा अखोगी abduction की केसेस मग लक्षणदन मुक तोरिबगी मतंग से ओजा हाइबदी सी abduction ga laktana tawribasi akhoi sidai sida law enforcing agency amadi akhoi competent authorities mayamna sigi mathang da punishment amadi karam mongda sigi penalties amadi mukhoi ji karam mongda akhona yengba ya amadi karam mongda akhona si lagu to baya bagi kano do kharadang thambioja an badaina thamjani mada akhoi ki maitei taba jaga kuki taba jaga si ani si changna handana thamna mogi buffer zone adu ada tawdana akhoi gi central security forces sina ngak selaga leiri bani aidi akhoi meti ma kuki taba jaga la jara sabada ngaiko sangba de haidune ba kuki ma meti taba ngaiko hana thingdune adu thingna ba mogi 24/7 thamme hairimni moi adu leiri leina karama sarakta makhoi gi the relaxation of their assigned duties adu soibadagi angang hina songuribani adu moi phajana ga to magadi check post mayam lala salibani adu adum khutakta prevent tawna unwanted incident tholam da su yabani alert oiragadi amang da su changa me tawre adu tawre kana adum marakta intercept to hobusum thengnei dena ko asi makta su akhoi naga kamuna tawraga maiti ama gano tawi hana akhoi halan bado adumana district of biramagadi ward of biramagadi mane aduma lere adigi adu to hogre aduna sigi pamdo thu thue adigi mu kuki haiba kanglup se makoi si sumaina akhoi hostage oina mi si phajalaga thamba aduga makoi gi demand khara mit tano phona basi makoi gi machatni amasi itias phakto yem mama hogriba matam khara phakto yem matam da 2001 da KS Paulio haba adusu nagagi UNC gi president oriba adu phaja laga ko thami ransom ta amogi kano demand myam ni tawno phona bada phana koin changi madusu sarkari kari karagi tawno ka toro kana sang na ne kanda thadore mogi demand mi toro kanda adugi matung 2003 da su Henry's Wolf Gang ko ba German gi humanitarian aid piba nupama adusu hekta moi lalo ki lalo jino milita ne phajala thami adusu moi gi demand ransom tali du moi na matum da
1 crore gini madu matam sang na moi kasne tham mutungda madu kona thanga thadore madu demand mit to khiba to bra habidu di ya mek seng khidre matam da adumana tawi aduna handa ju phare adu moi je kanu ne misong makte ye cookie hapla ponate na drama to adu khange wari sanare adu di good gesture utana yes okay thanale sinagro thadoro aduna tawi moi kanu ma moi gi kotu gira kanu ma press ta statement ma pi pa ma thado khar matung da ekoi na madu police station hangwagi adigi adu to buge da to bugi demand me amdu bharat sarkar yauna phona kan da yar kan adu to na to moi khara adum hayo mo shu krai bok chu minu di khangdre manipur sarkar da gi reciprocate to di chumi ma hai ji da hai ti dana ko asmai to dana thobuk sing gi thoali aduna aduga hojik amuk aina hygienic makha na hygienic moda hariba 2001 gi thokdok 2003 gi thokdok ta hostage na to ribosing du rescue to re thadok mani khama re lo sengkhar matung da makha ta madu involve to riba cookie ge lalo bo sing du gi mathak ta ain ge thabok lo khotana phadana punna jena thamni bisar to iche tade aduna masi makha ji thar handa gi ori ne ba aduna aina mari le ba sarkar gi ro da haning badi hoi criminal case lo khok da bani aduga haujo hojik leiba lo no da gi film sina no compare to na mo khoi si chalaga phaba pun ba sapadu khoi khudong cha di hara bo it's okay circumstances compare to bani adubu resa taro thamda bani aduga head situation sina head conducive obaga phaba pun ba sapagi atmosphere conducive obaga mo phadana pun taraga madu aingi tholo botana dani tawbudi makha ta na asumaina akhoi mi pharaga na to no bo khona bagi hostage gi no si masi makha ta na to bu thingna bu khona da acho mateng oigini adegi bu akhoi adegi mana akhoi se nahan tang kun tere te gi tang hun ha chawna ro akhoi gi hapta ma hai tare hapta mi sang matang si na thamjining bada ho grabani adubu akhoi gi bharat ki oina akhoi gi specialized agency hostage crisis deal to no basi masi akhoi gi kenosi akhoi gi mayam na black cat commando hainariba kana kano sina oi mogi gari era mogi apun ba mamindu adu black cat commando singsi da akhoi gi specialized group sing layeba akhoi gi kano sing to na ba NSG kangu national security guard si masi specialized agency amani hostage crisis deal to na ba aduna mamang lu thoki ba barak ke tonga to ma thoki ba sing moina dum deal tawi aduga masi sesu ase samna da khoi gi nesen kalamati thokanda disaster response kambu khoi sinei dina ko likewise asumana hostage gi pheo ma leire harega di makhoi si akhoina mokhoi service rope in to dam ne ba adu to debida akhoi se akhoi even yes no doubt ngai gi police establishment ki khoi makok si DGP IPS officer ni aduni adani harega su marksi qualified oba officer amani adum moina mark se how to deal with hostage crisis haibu di madugi kano training phangba nati heba adu virus khoi gi national security guard ki lei ba kambu di hostage crisis karama deal tawni karama negotiate tawni natraga military khoi gi rescue tawna ba military action law ni bagi tawtar ga su madugi chapchaba sakti le boil train to kamuni haidi suga ka ki hekta bomb to ngai paraga changmada haising ba khakte na te nithi jena wari we sanadana convince awdana hostage jut khoi peacefully thador na bokhona boda su mokoi se bhajana boil train to kamuni aduna mokoi gi service to requisition to dana adum wari sanari khonari CSO sing adudi ada to boda लाइव फदना बुदि अरो बेते बुदि थादुर ए फारे अदु मतम चंगे हेबो मतम चंगी अतुगा पामदो थोदोम थोम बसु याय अदुना थर्ड थोरै अदुना आइगी मो आइना सरकार दा अपील तो जिनिंग बदि मसी मतुंगा थोक्तबदि ओइसिनु करिंग मो थोलाबदि अखोय स्वाइदा लेबा लोकल रिसोर्सिंग सिनदना दिल तोबुगी मुहता अखोय की सरकार की भारत सरकार की ओइना dedicated to leiraba training expertise मैम लेरबा अदुगुम्बा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की hostage crisis deal to na pathamiba makhoi gi unit to modu gi service su sinabaduna khena
ꯃꯊꯧ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯦꯕꯗꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟꯠ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯟꯗꯔ ꯁꯔꯇꯟ ꯁꯔꯀꯝꯁꯇꯥꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯤꯁꯅ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯀꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯆꯪꯗꯕꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯊꯪꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯣꯅꯥꯝꯅꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯥꯀꯦꯁꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯕꯗꯛꯁꯟꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯤꯁ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯊꯅ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯑꯣꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯍꯤꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯦꯕꯗꯛꯁꯟꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯛꯄꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤ ꯃꯣꯠ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯤꯁꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯑꯣꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯤꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯚꯦꯔꯤꯌꯁ ꯃꯦꯊꯣꯗ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯕ꯭ꯔꯣꯒꯦꯁꯟꯁ ꯃꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯌꯥꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯚꯔ ꯑꯞ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯣꯞ ꯀꯣꯔꯅꯔ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯏꯕꯣꯕꯤ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯇꯟꯖꯥꯗꯁꯨ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯗꯁ ꯑꯣꯄꯔꯦꯟꯗꯥꯏ ꯀꯦꯝꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯇꯗꯅ nakan pun untuk cakap nongoi pun cakap nami ngoti pesa kai ba munba kotpa nei ba kotpa kapa kotpa torpa ibo bisa matam khang mangam dadana Bharat Sarkar the mase koi suspension of operations ki group ko koi ke tripartite talk to Manipur government koi yade koi to en hai ki yes he knew it Ojai Bobi yam der ma chaitra manga parliament ma experience betterly and bitterly pajana kangi do hoje parliament nasu already they have distance akoi makoi be recognized today why the Bharat Sarkar you remain silent yes kya irada hai kya matlab hai what is the cover up yeah and what is your plausible explanation nang kari mayam da noi khang gadege akoi ni sum yeng da Bharat Sarkar se chin kuki jo lalhuba mayam lakpa se matak tak khatang thodok khendona nungsi biba nungsi chanaba amadi makhoi sibu khajitang luna tawbagum uba phangi very good madano khushi ni bias adu Manipur lenga ke manung de levidi Manipur lenga ke makok lady Manipur lenga lady comprising of all the communities ministers of Jauri MLAs of Jauri that house has to take the decision legislative assembly da and the government of Manipur ki magi unified command ke makok so chief minister is bound and it's imperative ma oi do sunga yade mase no in so undercover the kar lotho I hai lothok te hai if so security advisor thari sina takpadi you have a different attitude hai roko 355 article siga mapu he can also summon the meeting what does it mean he can also summon the meeting if I were in my own house should I have to seek permission from the governor or from the government of India ai cha hum gakle ri se moi gai mutang ka cherak pibi wadi hota sage hai se ai chief minister de permission logudra ta governor de permission logudra same thing chief minister de no 355 article chena makut kathali ra makong kathali ra makuk te kaktri asumain tauna thambi bas masi noi phatte noi tawdi bas second thing masi mona tawdi bas koi abduction pan bibo do abduction hai se kishnati abduction is nampu da put chairega who pijabni khangde party the kauragani khangde say example army lady the Pakistan army ma'am lady makoi pun army officers ma'am sing siga makoi de pije pithak toba ikaing dharan nupi naha ga mari leinan ba konan ba toba khotna leiba sing se moi sikhar utla khol khar sop corner lergi I pau phangba Pakistan na phangba India so phangba asumai mase moi game ne mi pun lun ason ba lun le including me aku se soire ine ke doge but not at this scale not at this not this kind of a PT thing the not there tawde pun mase abduction have se mi amabu mulal ga ma se thema putho phara thamba then again discussions come then mortgage sorry samna hariga moi demand samulakani a huge demand will put up
असे मोई गेम ने असी मनुंग द मणिपुर सरकार द अखोइना पब्लिक अखोइना मणिपुर सरकार बु सगुत्रबा मणिपुर लेंगा को अखोइना मतेंग पीद्रबा मणिपुर पुलिस अमदे सिक्योरिटी से असम राइफल आर्मी CAPF लेदवे से वेरी क्लियर क्राइस्टल क्लियर मकोई से मणिपुर द तमदली बमियोई सिंगसिगा मकोइना मतेंग तौदबा ओ तौरोइदबा उबा ओ तौसु तौरोइ तौसु तौखिदे हाइबदे वेरी क्राइस्टल क्लियर तौरोइना तौखिदे इवन PC this Nair, this fellow, he is Lieutenant General retired ne hai. How he spoke? Adaliba koi terrorist singchana chin kuki jogi terrorist singchana drone thada de mone tabunate haida. How did you say, Mr. Nair? It's ridiculous. You occupied a position, Lieutenant General, I know fully. You're a big man. But that big man, you have uttered such a nasty word. I feel ashamed of saying that, P.C. Nair. You commanded from the Light Corps from Meghalaya 45 to 50 battalions. That means more than 50,000 or Henrojanila Director General Assam Polar. Adit Nanga Tobani and Assam Rapol Sing Kariumatang, the Kariumatum, the Kariumatum, the Quita 8 for the P was say, Are you not the behind of these people? Why do you not try, why do you not ask them, Bhai tum khamus raho? Jab tak hum kuch nahi kahenge. तुम कुछ मत करना हाइरम मरने नंग हाइबर तदी आर्मी एंड असम राइफल CAPF कोई सुमथा था जदे why should we trust I am pointing finger on my most respected admirable security advisor sir your own people they have a very bitter attitude towards the Meitei people so it's a very crystal clear अगर आप असम राइफल आर्मी अगर इन लोग सही टाइम में सही समय में आते आपको कोई पत्ता का पेड़ भी नहीं हिलना था लेकिन जब कुछ ही नहीं करते हो अपाइस की तरफ बैठे हो खाओ पियो ऐश करो दूसरे ग्रुप के साथ तो फिर हम आपको ऊपर क्या भरोसा करें हाउ कैन वी डिपेंड ओनली ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई डोंट ब्लेम यू अलोन यू आर बीइंग सिग्नल यू आर बीइंग टोल्ड अरे भाई अब खामोश रहना असम राइफल आर्मी को भी जरा खामोश रहना ये तो नहीं क्या हम आपके दुश्मन हैं क्या आप भूल गए कि हम भी कभी आजादी थे भारत आजादी के पहले हम पहले आजादी थे मुझे नुंगाइते हाई में मसे लोरोरी दबनी आर्मी असम राइफल CAPF के मतक तो सुंगथा थाजदे मणिपुर लेगा खंगी बनी मयम खंगी बनी असगी मरकता अखोई ने ईशान ईसा इबो फाबिरो लाउने हाँ साहब ए लू थोम चंगजरगे लू थोमी चंगुरगे चंगुरदे थोरप ngamdre to adumaine taru komthokpa khotokpa tobu taru mi no phara pubam thoine kedoge mi de dur daine tore punamose they have no homeland they have no place makoi se bhagabon don ma amadi lakani amadi laga toruga capture toru toge they are dur daine mi de togi na tishu this is simply a picture ge trailer na ho rahi se detail picture the punghum gi cinema jeng dabni punghum cinema si jeng tanja kari kari thoki ge dage haibe se mase koi section bam toy sam haraga aina hingma tarabade ai thang khangde jot khangde pairaga ai atoba mi halaga ai hingdaba jade haibu mata ne to rei base akoni in good faith lady Pay in good faith live the yarasi. Manak the queen, Marak the Sumina, Amanamu Kong by Chingta, Amanum Aran Bone Tosin, Amanum Haidon in the Amanamu Tony Junction Luga, Nomino Kapanba, the Kapo showed the Esbarat Sagan, Session Moina Quibi Kapi, Sumain Don Tore, Haida Laga problem, the Langakami in Taba. As she told Pate, Quakin Gantaminasi, Langaksu Yamnawana, Labugum Tawi, Barat Sarkana, Tankaima Mating Toba, Totaba. या मोने मियंग से फदन जंक्शन बिद बदगी मणिपुर लेंगा वारी बने कनाव मियो ये मना CSO के मखन नुपाम खना हाई की ए मसल थो चीफ मिनिस्टर मणिपुर थंब जाते प्राइम मिनिस्टर ई कोन तवी इट्स रॉन्ग हजी मतम द मदुगुम वही हाइरे बस CSO के मकोक अमना अदुसु मास कोई के करी हानि डिफेक्टो ग्रुप और मारे अदु हतो रे दबने डू यू वांट Ajik Palibal Lenga Kimisal Toga, do you want that some other section beyond the Manipur Digi Toga, Myanmar Di Laga, Mizoram De Laga, do you want him, that person to be the chief minister of Manipur?
ngasai defecto gi group ama khoi CSO gi nupa amale mai maming pan le tal le haining de adumai hairu tabani lenga na wari ba lenga ke sakanano who is Mr. Biren he is a simple human being akhoi mayam mapu chief minister oyo na haire oire thabak man tauri akhoi ne mapu sogutra ba I am not BJP BJP jo moi official cha kam thau sunat during my last 9-10 years Congress ke su I officer chang manate chang just courtesy call gari noni moi thamba khomtana for me every party is they are respectable people and they should mean that how the Manipur how to save Manipur and how to maintain integrity of Manipur ai party puna pulani ijjat tawje adu sigum matang se tawri puna ma se abduction adi ko blackmail tawba adi hek मोगी ग्रुप ते मोगी मोके खुदुम चन घरगा डिमांड मतंग मतंग एक चाहिए 2 चाहिए 3 चाहिए 4 चाहिए मे तरा थोई थादो पगुम तो ये मोन महाइरी दन से मसे असिगुंबा ब्लेम गेम बेनिफिट ते मोखोई ngatani phangdoriba manipur praja mem khangsi mangdori se khoi ngatani adu de houjin akhuji shoire rochene ke doge lenga kem pirikpa lenga jathang ahalaman na mem haibadi icha sa issue sa akhoi gyang ta se ke doge ma akhoi gi nakhoi namana pa ai icha sing issue athabak to macha chatpa amani jawri akhoi shi shor hongde anak padani moi laktri bhokte akhoi check tawi mobile check tawi numpung ke lakani pung ke thungagani kadai na ayu gi ason so lady akhoi mem tangdul telemina si shares punamak wabiri punamak ai kok nunjeri ima mera paibi group punamak all over the world Manipur tanatana aina kok nunjeri lengak pusu sagatsi lengak alone fight to honsi shoidna akhoi amukka tangdulitan leiba lakhigani akoina lengak se ngak taba jate Manipur territory ngak taba jate Manipur ki integrity mayam puna ngak taba sunge yade aingodi hona advocate rakesta hona suru sapte hona anybody Manipur ki integrity se koi ngak taba jate I government of India ka ate sagi ke wari hote sanaba sa no problem but we must fully prepare to protect my motherland ai ima leba khaibise mase ngak to sunga de mramudi abduction yam thoki gani madigi suman nampu do puru su chakhi gani khudong chaba yam lokhi gani khudong chaba pigum si akhoi masen phajana gyan tan lemina si Manipur ngak si haiba asumta de ai adom second round thamjike yam nungai je oza gi ba wakhalon amadi oza gi feelings amadi oza gi as a senior khoi expertise amoina mayamda khoi leiriba scenario sida karama makhal karama mawongda khoina yengba yabage amade karamna khoi se sem sana legani haba yamna ozagi oba yamna chinglemna ba khoi yamna integrated oiba khoi motherland se kandaba yade khoi integrity kai ba yaroi khoi coexistence ki meaningful lehan gadabani habigi wakhalon thambi base duki mati nungai ji oza matam suro salakpanina oza rakesh da aroi bana question ma chamtang hangjaraga habidi oza tentang na khumbi oza khoi oza sonamani ju thambiri ko khoi abduction ga laiba adagi khoi unwanted crimes mayama unnecessarily thohali basi oza gi oza sonamani ki opinion da khoi parents me amna control to bigadamni parents me amgi proper guidance sa bigadamni alerted to bigadamni hana thambiri ko aduga ozana su amarom da ngasai gi khoi buffer zone hana thama changba yaba yada basida khoi law enforcing agencies singna moi alerted oi da bida soi gi ba lakhi ba su me am si oza khoi gi mayam si samjal la kan da oza gi ba karam mawong da khoi na advice or towards the parents or the khoi moi words angang sing sida karam mawong da khoi na leiragadi khoi sugum basi control to bangam gani unwanted abduction khoi gi exchange ka tawna ba dagi sugum ba violence ki khoi gi nungnang leiringai marak sida sugum ba extra unwanted crimes me ama create to base stop tawna bagi damakta parents guardian amade khoi children me amjida karam mawong da advice thamini extra khoi gi sumi tapi ribang sagi parents singna gyan tan ba ngang singbu ngakui senbi bagi kenosi yang maru e bawa ho mani sagi lady ba state ki machineries avidi police aduga central forces sing moi lambi da kai da ngak chendana lady bani mogi moi ne naka hai check post semdana adu masi lady bagi mathakta khoi phare khoi angang singbu gyan tahandana ai si chapa yabana sini yadabana sini hadana mukhoi bu anikhidana gyan tahaladi phare adubu akhoi gyan hadana hairaga gyan tahanba yawa
mi tu di phare aduna taba khoi gi wakhan mapung pha da ba natraga wakhan nena ta da ba khoi gi mentally khoi gi problem lei ba kangbu sing su leite ba nati akhoi gi se kaino thangi na sawai de ge ra kaino amachu adum chakhragan halaktre sum chakhi khange khoi video footage kar uraga ado karai de no kamai to nu khangdena to pusu yaw khrabani aduna masimo matang sidadi khwaidagi phabadi best way di thuna irang lotion ba irang lotion di akhoi gi iram akhoi na chachab da kachu kai dire irang du lei si problem si lei bani na akhoi chapada kukina su problem le akhoi na su problem le ada masi lo si irang lotion na bagi akhoi gi masi kano sida mai won sida akhoi mai onjana na thabok tu sumi matang sida aina sai tamjani ma hakki matang du ubada akhoi gi honorable chief minister na akhoi gi atopa opposition party sin ko na wari sanai handaki crisis matang da adugi wari sanara matung da gi di akhoi gi press da statement thorobo kholak ko su ani muk samana yadum di one voice da moi appeal to khopa moi gi no du ui adum asumai to gana akhoi leiba kano sisu crisis sisu ju thon thene mang thene bo phum mayam sing sisu akhoi opposition ma hai aduga sarkar pai mana ma hai masi lei aduna ai gi motadi honorable chief minister na akhoi gi handaki hostess crisis ta akhoi gi mayam korga mi wa khana boigumna hojik leiba thongok sisu toina kaur khana biu aduga makhoi akhoi gi mayam ta ngang ba kamuni moisi unaru ba hunati haibagi muhota akhoi gi opposition kamu sing che phana jubara ju opposition ye akhoi gi congress ki CLP leader si chei tramanga chief minister oin bani adugi man su mantri sang no oin bani experience mayam mo leirabani asung ba myoi sing su mokoi kaudana khotana tanadana hoji le phem si kamai to sike asa ma chief minister ma masamuk su mayam na buddhi Narendra Modi ne wangang de edu tok de unagi su yadi koti machu pamgani de kai pamde de gi chalaga prime minister ga unadana wari sanadana prime minister na mayam da si to assurance ke pidana si tongni kaina ngang den khotena to ba akhoi party na to wi ka siwa pamgani heba yang di lesson na boda asugum mayam si magi su inability khudong cha do mayam le muni adu haidok pa yada ba khara yada buduna ma haidok dri ni kari gi no do asugum matang sida opposition ka mu gi le ba party mayam punna khana dana tawraga di magi mayokta aidi akhoi masen si strategy afaba strategy puthokna si tawsi haibagi mota mana tawni ta tawni ne mayam saire ga lei si mayam ma saire su ma su nuai ti so haidi social media da kari thi ninga ngai saire saure mi ngai ado mana su nuai tamni na police ki action kari gram na to pam do thodok ma thok lei re ba asung ma fuel si da di koi at least adagi amana ina da ma political party sing toy doi ko bu sima pamjai aduga mo na to oina na ba adi lei ba thoguk si sarkar lagi mupam akhoi masi to gi khale opposition kam me si to gi khali no kari khali kamai to gi suggestion pero masi ne hena phagadra poroja akhoi si to ni khale adu te phoroi ne adu phani adu me an khana chemok hen to no bai lambi lei at the same time akhoi gi manipur se so mayam yam masi yam khale hojik keno siki matungda ada punga da ne ju punbudi khangam de asingom matang sida su aina thamjini moda akhoi gi honorable chief minister na opposition party mayam kauraga wa tana bugumna handaki tangda aduga laibe issue si matang da su akhoi gi maru oba akhoi gi seso sing kari sing se makhoi su adum toina tana biu aduga adi amatoina satpa hainima sarkar su praja su amatoina chalaga di akhoi amaga sauning dana yena baduna toba adudi asungin araga asi tawsine mana asi hadi si tawdi yani ne sumana tawsine haiba akhanga ising puthokna tana bagi lambi ema blame game nataba koigi chungjena bama oinana bagi lambi si masi khaktana akoigi shanti purakna bagi lambi si oigani aduna tadana aduna tadana akoina akoi kuki si loi harkadabani maitei kuki na akoi maitei si loi har ngampote maitei na su shakti puram maksinar ga su kuki tumba har ngampote hitala na jiu mayam se har bangamamde aduna madugi wafum oirode mayam da koi thadaba chumde aduna akoi si se akoi manipur se akoi indigenous singi maitei indigenous adu mayam leibo khopa haimu da akoi singularly akoi akta leigado le pangni haina khanbagi mahota akoi
realistic oiba adugumba lamdam ama oibuduna oiragasu lai madu oigadabani haiba wakhalon sida koi sagalaga shanti porolo phona basu mi hanai thamjage yam nungai ji oza gi ba samna haibada khoi gi demo sutel laga अखोई की चुंगशन नरगा अखोई की वायलेंस लोशल्लू हाबनी अदुई मतुंगिना अकॉर्डिंगली अखोई लोइमक डिजाइन तब यागनी हाबदनी याम नुंगाइजे वफमनी अदुगा लोशलकपसी ओजागी ओइबा ओजा अखोई की सोनामनी की ओइबा वखलोन खरतंग सिनेरियो सिदा टेंटंग थंबियोजा Suresh, thanks. I fully endorse advocate Rakesh Haribase. Chumi, also my talk with them. Cohesive team punam opposition ruling that the Pulapun Chamnadam. In nutshell, in a government and Hangachabajab, I so uniform personnel or Manina. Handak Manipur, the Toki say central government Matakta CAPF or paramilitary or army Mokoi Matata depend over Shungya Yaroi, Shungdo Tomham Tokte. Because they are from different planet. Yes. Manipur Langakta I must say Hangachabajabra. Manipur the Yamdrabada. Handak talk was Mayam digi government of India digi home ministry digi Mayam di me mayam porola basi porakudusu matam changi familiarizations of the local area ke topography se jam darkar jam lei Punjab te leiba other Kerala te leiba battalion mani manga porkun lag ngasi kui Tinopal ga kanagut kui jiri gi or ati re da ferjol thadur manga or chen ne khang da banina aduna I appeal to the government of Manipur Jamdrabada 5 more battalion Manipur Rifles or whatever you call it 5 battalion say about 5,000 ye Masay handak ki matang siga betterly and bitterly experience them pangorubani Ishan akon adequate and equipped Uyaudrabadi manpower walakpatan jatani akon handak more the togiba yumbu Assam Rifle Battalion lay matakta pama moyum yenga tumin lay loin mola chin kuki jo adi sondi man madel aga whole more pun question gi Manipuri police station do thokpa yaden no many caps and is it not inadequate of the security personnel of the Manipur police of the Manipur police you don't have to spend a single penny handi matang siga at least 5 battalion minimum 2 battalion di hoi battalion amani di maybe temporary natte permanently jiri the hanadigi indina lihodabadigi jiri se punkak kakte punkto to hale more dauna pura nakan pune makta lin makok su mamai su kaaga akoi marakta lehin ge hene toramba plan ni government of Manipur am I wrong or have you not experienced betterly and bitterly aduna jamdrabata 5 battalions gumba anauba home ministry the masatakpiu Manipur ngakshi haibatardi you don't have to depend on the central government you should be self-sufficient along with the latest sophisticated arms mayam jiri bhau de chapda koi mi mem chapda kapsan na toriba punamak even chief minister gari mo attempt to ka patar but then what is the security for the government of Manipur and for the layman people who hire those ngasi 2-3 battalion jiri that thambase it is very necessary very imperative very important I am a small fry but definitely considering the issue because you cannot believe on the CAPF and Assam Rifle and Army you'll have to trust on your own people along with the facilities along with the latest equipment haiba madugumba pidana khotna thuna mase mup tobiu ngasi natra hayeng natra hangchit mase tobihu this is a very justifiable appeal ni and khanjai haiba samdai thamjenge Suraj thank you very much and thank you advocate Rakesh akhoi matam zuro salakpina matang chabda ozani ko mu invite tawzaraga hena makup akhoi kupthana neina bu kong chabu logjarake ngasi gi oinadi ISCOM discussion timing kabir pun maktagi kadina ba yathani jari pina bilsi thank you